abusia kasa just na sanso kasa hit and the story about becoming sa e wo video ma say ne je tuato na nye jacket wa and the hit ankasa eni bre ankasa kasa na ne de aba be pie mu wa say ke onetfo e de aka obi amenne eja eda na nisu na nyasem ketewa o chese ni sunu mu ne sunu egujam so a wo su ene dwadwo a wo twa na nyasem ketewa na mepesa obeka me ho ne yakwa tie e den pote e no te ye den ne si ye amanu nti odi ne ho kokko share sa de we mu amenne o ti ni suo e twa de adwo e ti fifire e de nanim hancho e de aba be pie mu fide ma se yen konko tie mra na fe ye ba na wadwen kira wo na de to comment section honum e de amam na fe nkomo ne mu atumi aida na mesra so be like video no wa share na fe so wa subscribe e de amame ka me ho ne konko tie na tim ne mu nchiremu ne mbra sisia Mame yanko mepa cho me wona me kumbe ka kire me so wanya adwuma bi na adwuma no eye na me nkoye bi ana me se adwuma na eden adwuma ana so omo ready senipa itio se okwa ye ready sawa yes if nipa be mienu be hye wase ana nipa be fo be hye wase okay ansana wanya ye kan say interest wo ma ha kwaji lo amede koto asase me kun kan ya ma fa ma adwan ma no 1 year o ya adwuma for 1 year adwuma kro na no pese de ko hye mu no o ya no for 1 year ansa na wo kan ansa na o che so kan ya yi ma adwan ya na this kind of man sika say no e patcho 45 million 4500 okay no de ko hye ana omo si nipa na wo omo pe edia ma ye ehye ono na se no nyanya nipa na ye nti no san pe nipa from ba ye matu ana osan de nkwala ne san ko hye obiem ade eye de adwuma ma me odama me pa cho mo se ke o de ben ke o de adwuma na mo kan me menti ni omo kan se wo se ke o de omo se ke o net o se den hai me ni monyen krata na mere na me hwade e wo ha fa ma me na ma fi agema o de men sori kra ke o de ai enti wokuru na baba wa mane na o kire mu kire wo sei o won me nti ase me pa se omo hie nipa so wo be ready star age so pe nipa be fo e be hye wase anso no mama emfaso wo so this open nipa form on be hye wo wase okay anso no wa wanya emfaso eye de adwuma wo se omo ye den wo moton ade me pa cho so moton ade ade no moton ahemfo hu niema ne ade ahemfo hu niema me pa cho se ni ye omo de siesi ahemfo te se wood ne agudie ni we no enti gold no moton nya so moton ahemfo niema me pa cho yo ana anya sa pa cho esa me pese wan kasa o kamu no kura ne kire me se eye gold no mo kire mo se o moton enti bia wo ba na de obi abehya wase enipa no so de obi abehya wase sa chain na akwa bi bedro bi wa ha no e bia o ma ye bi kura white wine bi o ma ye bi enti skani na akwa akuka ya nya yi o the same bi enfimu ye nya interest bi enfi skano so ye nya skano so back ana ya fra o mo se asem ye ntwen o court en omo de ne o tena fa court a mpacho me ntimi sana mi kunka me ntimi hu onom na hyehyɛ ye maybe the actually kwa na oye ya ma be ntimi nim court ko a asem no na sakrata ye kwa me kedi project ni enko ezagumi so akrata documents in the first document picture but so wa na that way me pacho wa woni me pacho you jo enti ayakionet www.qnet.net accuse registration form of the leaders information leader chronidin ana yatro hana anane Folly Emmanuel emplacement ne yede adea and also number bi ho HE923568 new IR information IR ne yede mame me pacho onim but wa fele okay first name ni Mary surname Abugiri telephone number no sheho email address what dia sheho kama type of ID no your passport nationality Ghanaian date of birth next of kin and a relationship near spouse okay my memory from her
and also reserved for the office. Product in here day, Mr. Obi Hamamio, Amazua de chase pendant. Tre, and we are there. Products when I'm going Mammy, but I just say, couldn't be. You mean, no, couldn't the Juma Brewa. One cast away, Miss Auntie, I say. Me, Amazua chase pendant tre. And I have products when I'm Mokotono. Jo. New IR near NE9336676. But Facebook never can be. Na yamque password no. And I creative no pin code. Ewa honum. And now why ne timi intimi ane mienu. Intimi we no ya wine signature ni. Me patro me dia. Wo de ni. And na we ya wine. O de man sorry. And na we ya wine de. We na me dia. We ya wo de na we wine de. O kunu nso asan. Project amokwaji ato no. Mr. Fatu utrimo. Beka akademici Amazua cheese pendant 3. Amazua cheese pendant 3. Okay. Omo se ponte fré. Nikuru de so ene dan so no patch flip ni ankwe bra Facebook na be bi ni ane e kase wan hwe bra na say wa wo ya yo ho because we are giving you what is happening in the system. Dia koso wo Ghana ha no anye no ero ne yi pie saa eti wo de TV ho ni enkanjo say ye tompempra ne enti fesika bra na bagikotombi we information krona ne wa ha. Now, terms and conditions, and when I'm a person, so yes, QNet model has been presented to me in every details, and my questions have been answered. Yes, the person who has presented QNet to me has behaved very well. Mami, we can carry way in answer na wutim. Okay, I confirm to have read and accept the rules and regulations of QNet. Now, rules and regulations, babe. No, na mentiasia. No, na mentiasia. Rules and regulations. Yeah, and you there. And no tell say said you be see agia to no why man ayefe. Okay. Rules and regulations. Okay, I accept to respect the ethics. The ethics code of QNet. I understand and I accept the non-guaranteed earnings clause. There's a clause to be sure. One kind in Joe. Note that nota bene envy a French castle and a diaba profuno. After purchasing a product, your money is not refundable. That's right. The password is interim and you can change it at any time. Go into your email for the receipt of your purchase. Eti receipt our chance what to ade anyway. If there's something hidden, dear na wukunu ka kire we ma wani je ho a 4,500 o de ma no. Me patros ni o kan se o se emfaso. O se emfaso go so. Na me nim no se de emfaso na wo so mo kwaye den. Enti mi ma se wukunu be ba be kan sa. Okay, why be ma no ba. Yo. Hello, Aja. Hello, ma. Now what to say? About you. Yo. Ya wa hawe ya na wo yere ene e bonko mo bi ma Mary Abugri. Say, wo na wo be ka kire no say adwuma bi mfa so wo papa. Enti bosia bia wo benya bia wo fa mehiem. Wo dia behiem, mo mama enu kura sika akokam. Pa cho adwuma ben ya. Yo. No one am church member back friend. Me church member friend say wadia Malaysia company bi omo ye adwuma no faso wo so enti me dem ho abehim ana mi san say adwuma no ti say ona say adwuma no say de chene say ti ye fa afoforo a ye be ma accommodation baby abeda o medical bill eni aduane abedi ne nyina company nafa ene du say baby so a company ne ye ayi selection edi cost ebi ko Malaysia nti me oka me so mani je ho ana me ya den pa chewo oka sap mo koya de airport eya adwuma ben o si adwuma ne ye te say ayi
ɔtete sɛ habo adwuma a yɛyɛ ɛwɔ ɛhɔnom but ɔmo no mo man hu nukura na ɛwɔ mu enti mimi bɛ mo no adwuma yɛde na wo yere nso se adwuma wo kan wasɛm kyerɛ no no kyerɛ sɛ motonton gold ne adeɛ but enye gold mimi na me de ni wura mu enti enye gold wo dada wo yere na ade ni wura mu ana me na me de ni wura mu to me no me na me de me church member len came no ɛna mo saje me nya nipa mienu ka me ho ansa na yetua me ka bi de bi asu $125 enti mimi nya me yire beka na me de me de madam for bako beka ho ɛna no so ɛyɛ enti ono kwa na me de mimi fi ono kwa na me hu sɛ ade na omo yɛ no ɛyɛ scam enti later de odi mi wura me bi sa ne sɛ ọma mi hu nukure wa asem na ade na ọka mi hu yie ono se enye scam na nukure enti later openi na oda ya no efes ka ni di dwane ye ana omo hya se ni nyina omo anka sinom gusu ye adwuma no anka sa adwuma no wo ye bi da mi ye bi ma e di adwuma ya clonet enti wo dada wo ye na odi ni wura mu ana ka jo se Kionet de minim nansan ya eye human trafficking for ko ye yesi ye dada wo ne ya kire kwan a nso befa so obetu wo yira na wo kunu ana wo mamra de na de o mawura mu bi sa na wo ye we de so no we de omoton chains be even kwa na minim se chains no omoton in 2 years kana 4500 na fe omama chain na ba na ba yesefa tu kom na de tu kom a wonyale da enti mimi hu se saa ne ma na omo yeri nyina enye nokre Nhyira FM enye nokre nte wa na ma frɛ me ba o mira wadaroma o ya de ma wa hwe ye bie ni pani wo na utu 4500 de chain ma ne de ka chawo se wo afa tu kom ana koton ma ni pase wo mo de tu omo kom omo nyare da bi wo afa tu kom na fa bon ho ban na fa sa twi obi bra wo di atum kom so pe di pani ni hye wase say they buy every day be a $125 a day. It is any man me room in a man that time me me wife come na me pese me nya nipa me ensa o mase. Say they buy me second scam. But me room na me de me any madam for bakoko scheme no. Madam for the crowd me sika me tu no crowd or the nipa be 10 koy. Oh no sika na be 500 or 600,000. Ah say sika ni na akem. Am opening ni this kind of Bow, no di or this kind of journey. It's me bow. Brabena, who tuam 4,500 no. Brabena who say ye chain na ye de mau. Ansa na obebo ira mane. Okay, say ura mu fufuru a. Ye do be fa training mu. Some fufuru mu de be fa de bi omu de ko school. No mu ye intelligent, omu so ye fast. Ah, say ni pa ko na drill a hu say de o kana nya no kore. Bi me pese obayira no na asemisa no bewa wura mu no edi sen ansa na wo de wo yire kom abacho me wura mu me say beginning na me said am fa me ho nji ade nti me wura mu say edi be maybe 6 months ansi ni nyina opanyini upasa o kire 6 months ni nyina no mo nkire wo say eye chain no ana mo beton ana wo ka bibi fufuro kire wo yire and no ma nukura na omo man hu nukura ekoso ade no impenifo na anim nukura no betu wurema ye man hu se na ye ento Ghana fo ho ye peko ebi na make ye peko anti ya quick money ye penentam obi opese onya bibia obe like obediji huntam obenya ne huntam na esi day na 4,500 e wo ho onfa nye investment but udi kotua to baby ni atua $125 a day. Ain't funny see sir. Edi adwuma pa na ban kura betua ni pakasa say for 4,500 bra na de ba day bi e be ma 125 4,500 for ko wetimi alwi o we yire into this mo no so 4,500 for ko mo ma mienu ah asore ba no de mo wura mu no wai pacho o be mi o hotisia o kofodia tata ya masensan ye wo kan ma wo yire
Emma knitting someone what one was ye and son of was I. Oh, any dear. Me one would be two men, Miss sign. And my name wife when you sign, bet man come true. And I'm a woman in our sign. I try. I know so I'm going to school. But you say, some mammy and no susi kaka home, and I'm a boy. I try. I know so I'm going to school. Just a me what they make it be a me. Mam question for na me say because man was a 6 months who a chill who says come. We nyina echi na asa betwen oyere no man cha dwen be na tuta. Me 6 months. Me patcho that na matue ska na wie o. Begin no wema ye man hu si se na adwuma na ekọ. Enti wo mu na wo hwe de ekoso na ebie wani. Ye man hu mo de nokura na si. E wo adwuma na wo ye ntiri impenifo no wo ha. Three senior back we made $20,000. We made this say, Nina na escam na no cre. When a crammy, why na fail him out? But you say, form ye crammy, form see I would know ye day. Why na fail him out? One a fail ye, and on the best man, yen sign. That's why I'm fine. If office Namuka fail ye. Ye feel where and you know fine. And you know, in cocoa. Say, and you know, dear minimum, and you know, fucking to be precise, and if I okay, previously, now, a Jumano to whom and I'm transfer the bar, and you know, and you know, number was one of transfer in the Panadorson. You transfer ye bury him. Kumasi, ubi sami say Nhyira FM wa here make catch say Kumasi amenkare. Kumasi sitek, u sitek ya, u ba top high. U do top high bisa say, u pe Nhyira FM. Enti anyinam fine, so fine. But so anyinam baby ai restaurant na wo kwan no, me refi oh. Restaurant bi wo kwan no, me refi restaurant ni din. Jo fella na lenda do, ana Jofe restaurant. After Jofe no, if you quite be down to be fear no more rent here. And nobody else edgeman. Oman Katan said any office. Eja, wa wonantiko ra wo bi fie. Eko fele forms we. This is where they want to buy a bayo, but we don't feel you. Also, one feel man. But we want to tell you, say, don't be greedy. Mama, I read the same thing you do. Ghana ha, yati nyuma ye nim teacher for cry say. Oba kwaya go face boy, stand up, open your arms, clap, sit down. Na friend teacher I said to her, produce no me no 5 million. What it? Ya catch you say, ya go ahead you. Now I want to know say ono o school doing say me person no me hu no. Bisa no. Adam pacho education level no e say. Me pacho me tertiary. Also when me sama I say because who dey miss who dey make you. Papa na gasa. I don't know say sabin padu as a forms yam fele ma. O deaf. Wo no ma. O no ma no. O deaf talent na wo san ya. No so ye. Plain. Me say won sa show money to the one make bia no say we ni say. Say the hang of a busa meba. Hello Evelyn. Hello. What to say? Yes. Na me adumo. Na wona wode eye opanyini Emmanuel. Ane eye Mama Mary akwasha kionet mu no. Me ba so be Mr. Emmanuel na me de no koy. Eye dan na wode Emmanuel, Mr. Emmanuel ko share kionet mu. Wa bra onim say kionet eye scam. Auntie. Me pa so obi e di ni call kionet mu. Hello. Me too pa me do. Obi le di me call kionet mu. Me na me say san na business na e de etie. Enti brafi no minimum pa me ni le kwa sorry. Enti me call mu na o mu kira me say sa wo ba o better product. Na o mamu akwenya say ye adwuma.
It is a be a uko, let's say uto product, when the product no na uto. Let's say one person obey Jumani dear. And then now uko, no adu product now uko. Let me see, oh, says I here, let's a product in the Babuana, or be suto, no, or dear one dance it robina, Nipano Subena for so dear. I don't mean, friend, I, me church member, now me found to them, and I need you. Into no buy any church and be bien and me say, Madame Fubin, I didn't quite you many more, product to cry Miss Maya Day. Matoni, no tell me say, would you want dance it robin any pan better? Na, ye register. The more now product to bear, Evelyn. If I saw your pendant, your biodis. And then I had pendant today. If I shall say, Pendant to crown idea. I accuse product in Libya. A product by Omo, a blue, a dear in show. Me ba cho there be I say in the chain of you can say a chain. Metal chain. And I buy this a glass, a round. The other buy this a round, a glass by a round. Glass here no more na the other. Me ba cho there be me kwa no mo kire me say nyama bebre say bia obi a uhunam ya we ya wontimi nda anase ubetini ayiso ama say bia wo vegetables bi na say wo di soki nso no di buy this ni to nso no di soki vegetables anase wo fruit na say wo di ye bia na yi chemicals bia wo mu bia Anthony, before me introduce meba there wo beka bia there wakele wasem ni nyina meba wo enti nipa dodo say na onu omo kwa sorry a wodi go mawura ke no atinimu meba so brefi pe ni mo ha ma sorry ba de brefi pe onu pe na obi a me introduce business here de che no na before say apart from nipa dodo say na ade o mawuram o me ba so de che ne fe me side de nipa me do o ma awuremu no nipa me enu na nietie ni milibra brafi ni su koye no onu su anti dewi ana o ka sisi asa o di ni refund wa be investment no ye kire ni say ejuma no say na ti o ti ase enya investment dey say be so investment na through business investment dey say we do say ka ko share business ma wo nya ejuma bi abaju we na be ejuma ma no wanya o profit but we no you see the more you sell the more you gain. But my catch is a top product so after buying the product there's no nothing like a refund say be a beg you sick be amount or you aware and you catch no because or you aware particularly better product no one say no buy you kitan man fraud no man give sick di kitan product you musu kitan product me who say na ko me bisa na authentica na cannot you net me pa brand kasa we kasa no titie no ya say ni say no ni musa ka na tie no di mi wremu oboanya no ka no ka no Brafi okay juma no nya sa da na wudi wuyidi ba yo me kiro mu say na juma ni sitie na ji kwa po no so introduce juma na kiro bi ni friend na ni pa no kwa ba no so be me fiska wo mu na ni pa no so di ko ye it is an kind of fraud. Some are frauding my day cause I'm so deep or you should not fear them come. Meba I come. Evelyn enti ujina say dear wuye ya ma chain do two koma wuda a very chemical be our vegetable be all these things you are saying no chance and fraud. Me pass say me can say the chain two koma wuda me pass me make it a statement near. Hey, and to declare on air say these documents we are having here any product any fraud na mo fraud Ghanaians on auntie me call no later on kwa me who say clean ni there wa ho but I say send sika o me mu say enkrofo no mo didi enkrofo sikedi me say na me one word per NFO wo me be say dia moye na fraud and I say business na moye yima no anti sisi ami me hu say business o be business there but I say mpenifo na omo di ani mo na o maya me hu say kro no na omo di business ni din bo
because you see me kase because of some we kwa ejuma no mejai because who do obi kom na se nipa no to product na say bia sika na nipa na akotu akrampo no ye mpenifo na discount na se moment ni anto nipa ne product dia and the ancestor me introduce business ni tro bia say papa isike ewe asi ye dia top product na man no product bi tan say bio oba ejuma num no onkita product na Brafi product no way product ni change ewe product wadi ewo se si ama ewo product no me ne mo wife die nyina wo change no me de maye di en fan tu ye kum me de tu ye kum aye nyale product ni o ye teacher ni o nti ni say asama okay say bia me ya ma fraud ni no me ni teacher ni me say say what so ye teacher ni what fraud no finable because we be no kure wo ma ka me fa me teacher because actually questions be na be say obi na o ma me collect answer me be say ni Evelyn and Brafi we ye teacher ni which ready oh me basic ready subject bay oh me try pretech ano omo nyina be ko kem na hey Evelyn sikana she and so far as a motor product na man dey me wa ba me fear several times my tell say o ti ejuma na o ti ade na wa beto no ti ase se ma to we tanka anti say bi o beto ade na say uni mi say ade na wo to no mpa and then say announce say product no wa to we after on kwampo entia no why you so we nyina form no so kwampo o chere say o to product no after product buying the product no refine about me refine sika no into ya we pa ba mi say wa san di asem we e dia ko ba bi say bi me da se Ajafi ana no nya ho a wa fa bra na me fa nto be kom because me am ho fa me but sikano me ka 1 2 3 ne ko sikana ya dey ashe Yatumu for Muntio, nye de bia na Michelle baba be no Michelle, but these are eye-opening stories. Say, yesua bibi free mu. If we are able to get this airtime on TV near you when answer hwa, kore bibi fufo. As I say yesua bibi free mu because diverse ways are nipa this coming nipa edi nipa kwa ha mo no doso. Why would you as a graduate, as a tertiary holder, ukoko fill form without reading through product buyer you say a measure chis pendant 3 4,005 udi akodim wo yiri di akodim wo ma mienu e di akodim sigana ya dai ashe ama je okrata Mr. Ofiesa no wa hini bi ne boy bi about American visa o hini se ona danfo pa ne counselor enti on the woman is kaka krebo ne counselor ka sa odu o the visa de be ma no na Mr. Jamia bua ne so ofre na Mr. counselor no ko dai won sorry counselor be na wa danfo asabi wa wa hini mo ko describe ma no she na scams no bebre no enfri ahemfo no me de mama afutuo ne de mamu say closer or see one kemu no yes the money is not not no kwano what they are not into no kind of French one kan we na oti Inti we ya de makro to call emremu a though we know they are frauding people. That is why we are here catch us say kill net yo TV show double your money your mabo say TV show munhwe ye o to na dai nko na aba ho kire do no uti na ye say mo si mu fie e ba cho come the fie no anka e fie ni krata na de bre o say waton ti san na man na wa san we plan me ko ji bo se me ko to asase ana we mo de nya me yasa mo manu o mo ye nkola na fe o mo fefe no mo de o mo nsu esika ko shembi da bi papa na wo sua nwoma wo ye titani a any distribution angle yes any left angle yeah any way patago yeah patago say mass you find patago yo abusia no ke o net fuoi na o masa ka o ho bi de bia ye tufuo na ye hye ho yi o ye hye ho yi o ye hye ho yi o ye de edi obi
ye ka obi de ye di bi nso di obi ye ji obi sika denden yo obi nso ofre ye beji obi sika ye hwe ye hu ye de bia ye ka de bia ye bo hu dawuru de bia nso so ye didi nkofo ye pe ye hu saa ne ye de akwan se sika ya wo be kukuru di akoma kwabrani ade na won fan start business bi na wa won bodwa anya hwe kra no bi abeto ba ko bi ama benya faso wo so ade ne ye pe ye hu ntem saa sika ni bre ye de kwan ye mu ye ni bi na se kakra na ye benya ne so ye be kwa kosam ye ni mfifire nya kakra na ye be san so abetete ama kwabrane na kwa kodi ase ne sa kekede a ye nya mfaso bia wo so na mfaso be na wo so se ye be ye adwuma akope sika na bra na ye bra ye bread ya ye den abusua ye ma ye ni na ho na se ye ma ye ni na honom na se ye ho se ye de ye hwe nkofo de sika bi dwa nka wo ye be da dam na ye nan gu abonten kofo de ni tie ebeji ye ni ama ye mbaji ye sika mesisi yen agi ya de ye japade ade bi esom ye bu o magi e de akosa akeka ye nya mfaso bia mfemfiri so bra ye bre ye be bra gu kwa ye ma ye ni na ho se me ka se ye agi obi di aba a ye tufu ye ka ho asem obi nso betena honom no ya sa agi ne de na tese no so akwa problem na obi asa ba betena ase ne ye sa complain ese tufu ese ho wo ho ina obi de ekoyo se sikei o sta o ye de ahye ekwa ye nsamba bi ye nye careful ye ma ye ni na ho bibi ni na se wo de wo ni mu a wo de bisa obi no nkyerechire mu di hu nkomo kyere obi nipa na ne afia wotumu se sa nipa we die oyo obi a owo nimdie kakra bede bibi ni obetumi a tia wo na so se bibi kobone a obetumi atia wo na aso yema ya adwemu na ho na busua sa obebre amokwabrane akwa kodi sa akekede a na wala ebusua ha na mdu besi yemfa wo mafutuo yemfa ntu ye ho efo na yemfa bi nsu ntu afoforo nso efo mosomfo na akosi adepa na mje adwa na mde dwumade eba wa kwema ha emergency Ghana TV mesa so be like na fi wa share na wa subscribe e de ama onua ebusua da se na ebe san so e de hye mu wa ha bi makrawa na madawase